Ka Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP, Kabakantup ya ka Jaintia Student Union JSU, Jaintia National Council JNC, Jaintia Youth Federation JYF, Jaintia Student Movement JSM bat ka sunjuk ki wahe snong di Jaintia kiliyo ban ya kendu ya gidkhot jongga Expert Committee jongga State Reservation Policy SRP mentaga sngi thoding kan drutrik benai no pra arjar saw hak jingelang kabalalong ha Office Soil and Conservation ha Jawai hakaba ka committee kala IT ya ki jing ai jungmut bat kimat nakabanta ka SRP ka JCCRP haka memorandum jongka kala terwa ba prapa person ki baha kam hapo ka SRP de ban pli ya ka jingele hapadeng gilai tli ki riulum ka jala mekhalia ka taki khasi jaintia bat garo u chairman ka JCCRP u jersham shala ula ong ba ka ne ka jing ban bai kan man toy ya ka jinglong ka ba kentup lang da ka ba yakhun kat kum ka jing ong u samla shala kum kan ni jing kala ha ka policy kan pensulur ban jiat ya ki brio ki bala biang tam kat kum ka jing tibin ka jongki ka bala ban wanra ya ka jing trai kam ka bakham bha ka committee kala kanturu ya ki nong mikmat kum ki MLA kum juru ya ki dikhot jong baro ar ki jai ban rio khasi bat garo ki badon ka jo ka jing singo khia bakin kirshan ya ki ni ki jing ban kala na ka benta ka jing bha jong ka jala go pun ba program go pun har pan manit himba ye decision wa ipan ba ye 80% open to all category yo ba bon gijing pan gi wituan gisang em go pan 50% kasi jengtia em go pan garo penne biang i kadang song perkade snya pan go widon ni ga genuine man to pan ba ge 80% jing ito we kalamini le da ban ba ye 80% open to all category gani ge 80% ban ba yo to we ga haga state level Like 80% go yo district level ke tuman ka kamju jar ke district kata hege committee stress ka te gibi ki benta go i kam go committee stress yo hejing ito go ni ka policy la aduk ne ga sngi man ga dang policy don ni paman go ga ai te de pensnya ga export committee wo ni ka policy la yo pen man an ga hadin ni ba sin man go ai man go suk an ga generation go da wan sko wi ga benta la ga question ni ban hejing ito kini reservation policy kamu man ngate kini reservation policy wa tung krek kam wa pure buting ayo hajuk man ga tegi go ikban bahai jor bahai ne export kom diwa review kini ga state reservation policy em kamu mention gila ni wo petok clear bahai jing to go pure lejong jing to employment ne ba kamu man ngate man thurmur bahagam em che ga le ni kita gili hunya to ligi tribe ikwa kita gi tribe le hab mention hab penduk no gini kan nika settle tribe MI te kete go man important ba te khaduk khatwai ngasnya ko wi ko benta wo pan bahaya ni keni sia tho e gi udah lalu ti haduk ne expert committee le go thung de sarkar yong hi yo bai gi bro go an sa sup bahaya korom mi khana gi jing to go nika public hearing ne gesngi te ngai scam wa chong ga do go borang expert committee ni keni do poi go cabinet Ropoy ko po assembly. Kaya ko question ko kuha ibu to begin ru kamu economic mat kamtam gini le pound rumut economic mat yong hi. Ke decision ke bor ko kli do em ko kti yong hi. Ke iwo to le bini menta keri kasi jaintia chong ga hi. Ke decision ni ke kaddo to bo bai ke jingli gini nong mikmat yong hi. Te gi ina ne yo pai kina ke merit ke jingye ke yong hi. Kata to aman ke jingkwa ke yong hi. Te de penne ba ina ka yang sejuk he chnong de e ke jingkerchan hejing itu wak ni memorandum ko ada libu saka sarkar saka expert committee lembaga ni ka JCCRP tena kaliang yonga ko aman kani dan hi kam ka jingken tu ya ki nomi kemat ki yong i na po yang gari jantia khamtam bat kam ju yang ka kasi bat ka karo naga bentau em ka jing yasnya tu jingmut naga bentau perkhat lang ni kani yo biang woro ijai